Lontara Tasawuf Bugis bagian 5. Pappejepunna masu tamakna napasae nareko to manguju. Nareko manguju ki nari atau maraja napasae jari atau weto para keni napasae nari pallebar riwatakaleta nari puada makkedai murtaba arajanna Allah Ta'ala tetori atauku silipuria rilaler risaliweng walau simak tuo pallebangi rialeku ia naritu riasa nguju pole ribolana. Nareko mangujuki na abiota maraja napasae jari abioweto parkeni napasae nari pallebanna riwatakale nari puada makkedai murtaba alebbirenna puakku Allah Ta'ala tettori abioku salipuria rilaler risaliweng walau simak tuo temate temmatua malolo pulana kulau kurewa ia naritu riaseng uju pole ribolana. Narek komakoni tu gaue masa niritu mabila ni abala eridi makawe ni anu madecenge realita masih gatoni pole dalee narek komaelo ki masapa-sapa nak komapak koniro tu wawanna tawe iya ni angkariatie iya ni tapuada gangkan apa tapulo wenni salewangeki riasu nadarata majepu temasui darata rilalenna patapulo wenni salewangan pole risininna abalae nareko madecemi mengi atepuna nainapa si taloanga nareko madecemi mengi atepuna napasae musatahili alana tujue abala rilaunna nariwe rewe lempui riondonna nasaba elokna Allah Ta'ala. Pasal makkedai Nabi sallallahu alaihi wasallam tengesai sembajangi nareko dek najepui iyai alhamdu na iya alhamdu 5 urupuna sewani alepu maduanna lama mattelunnaha maappanami mallimana daleng makkedai pandita mappasewai na iya apongenna wattu subuh koi di hurupu alepu betuan nama pong girisakna Allah Ta'ala na iya apongenna wattu loroi mapongi di hurupu lamengi betuan nama pong girisina Allah Ta'ala na iya apongenna wattu as-sarai
mappongi di hurupu hai, betuan na mappongi ri ulle na Allah Ta'ala. Na iya appongen na wattu magaribi, mappongi di hurupu mingi, betuan na mappongi ri elok na Allah Ta'ala. Na iya appongen na wattu isai, mappongi di hurupu dalengi, betuan na mappongi di asewangen na Allah Ta'ala. Nariasen na alhamdu, 5 hurupu na 5 toitu seso siwenni na iya hurupu hai, iya naritu hurupu apwangen na Allah Ta'ala, betuan na abate sakna endengen ibaratna mapakoni ritu paidana wattu limai. Makkedai tollat tu'e pappejepun nari Allah Ta'ala. Na iya appongen na iyai koi di hurupu nunge, na iya betuan na hurupu nunge iya naritu nurul hudaya, betuan na tajab panuju iya naritu mancaji annasana dabita. Tengesai sembajangi sangadinna siloloto piniakna, na iya nungi jeloi sara, na iya betuan na sarae iya naritu teti, na iya betuan na nungi iya naritu riasen nurung, na iya nurung at-tajallina Allah Ta'ala. Na iya teti'e ya naritu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Na iya paida tonget-tongenna patiha telui tawana sewani ri Allah Ta'ala, maduanna ri pallawangenna atanna, matterlunna ri ataengi. Makkedai Allah Ta'ala rilalenna hadde sekudesiye rekko makkedai atai bismillahirrahmanirrahim. Makkedai Allah Ta'ala narampe-rampe na atakku, narekko makkedai atai alhamdulillahi rabbil alamin. Makkedai Allah Ta'ala napoji na atakku, narekko makkade atai ar-rahmanir-rahim. Makkade Allah Ta'ala nailori na atakku, narekko makkade atai maliki yaumiddin. Makkade Allah Ta'ala napakaraja na atakku, narekko makkade atai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makkade Allah Ta'ala iya nai pallawanganku na pallawangan na atakku, narekko makkadai atai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makkade Allah Ta'ala iya nai atakku elauna agi-agi na ilang waren. Pasal panesengi bicarana parlu 10 telu si bawa asi pewesserenna sipak 10 telu nari petanekia tubwe narekko tenapugau ianai daerahna panesengi usolli pada duhuri
rakaataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Fi'liya anna nawawat tubuh. Qawliya lima nawawang dilai. Qalbiya dua nawawang ngati. Gendak ni 10 telu iya mana bersambung.